Ćao, ja sam Milijan i želim da vam pokažem da škola može biti zabavna. Današnja lekcija iz matematike je prethodnik i sledbenik. Hajde da pogledamo jedan niz brojeva. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Stop! Koji je broj bio pre broja 5? 4, tako je! Prvi broj pre broja 5 je broj 4. To znači da je broj 4 prethodnik broja 5. Ali, to nije jedini broj koji je prethodio broju 5. Brojevi 0, 1, 2, 3 i 4 su pre broja 5. Oni su svi prethodnici broja 5. Idemo dalje. 6, 7, 8 i 9. Koji je prvi sljedeći broj posle broja 5? To je broj 6, tako je! To znači da je broj 6 sledbenik broja 5. Slijedi sledbenik. Svi brojevi koji slijede nakon broja 5 u ovom našem nizu su 6, 7, 8 i 9. Oni su svi sledbenici broja 5. Hajde da uradimo jedan zadatak. Imamo sljedeći niz brojeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koji broj je prethodnik broja 4? Prethodnik broja 4 je broj 3. Tako je! Koji brojevi su prethodnici broja 4? Prethodnici broja 4 su 1, 2 i 3. Koji broj je sledbenik broja 4? Sledbenik broja 4 je broj 5. A koji brojevi su sledbenici broja 4? Sledbenici broja 4 su 5, 6, 7 i 8.